ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV न्यूज में तभी पुनः पुत्तरम नोक्सरे हुजान मदंग सिंह मुरुब पौसंग दोबिसे भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ना फंड थादरक्तबदगी मणिपुर मेला पांगथोकनद्रे अमदी कैथल सिंगदा नवा नावलोकसंग ट्रेड सेंटर हांगनब खंगलबसु मणिपुरदि थबक तो ओंथोकपा नमद्रे हौजी पाउ सनरों पिजरी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की फंडिंग मखादा मणिपुर सही एमदा तोंगान तोंगान हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की लमदा थबक तौरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मेला टोइना पांगथोकतुना लमदा मसगी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की पोथोक सिंग योखनबा मदी एंटरप्रेन्योर सिंग बु साखोलनबा होनरमबादु मिनिस्ट्री ने फंड थादरक्तबदगी सही अमगी ममांगदगी मणिपुर मेला पांगथोकपा लेखरे ISTV न्यूज न फंगमु पाउगी मतुंगिना नरेंद्र मोदी की सरकार लाकपदगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मखादा फंड थादरिबासी असुंबा मोंगदा थादरिब्रा हाइना अकनबा मियंग संगलकपदगी फंड थादब लेपखबनि हरि सही एमदा लेका लेका एमदी क्लब सिंगी लंपाकता ऑर्गेनाइजेशन सिंगना लुपा लाख 10 दगी 50 फाव संगदुना नवीन मंगानी 10 नि मेला पांगथोलंबा अदुगी मिनिस्ट्री न थारकपा फंड पिथरक्तबा अमदी हाना मेला पांगथोक्रबा सिंगी सेनफम फावबा पिथोरक्त्रे हरि पावसिन मखा तादुना मेला पांगथोकपा लोइनना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थागत खरबा ऑर्गेनाइजेशन खरगी सेनफम फावबा पिथोक्तना लेबदगी मेला सिलुबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग अवाबा मायोरे हरि नरेंद्र मोदी की सरकार असिना कनबा मियंग संगलपदगी मणिपुर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मखादा सेनफम पिथरकपा लेपखिबसी हौजिंग मखिदि करम मतमदगी हानगुमना सेनफम थादरकदगी हाइबा सबसाना खंगमगमद्रै ख्वारमन कैथल लेरिबी नुपी कैथल सिंह यावना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंह द लेरिबा कैथल सिंह दा नवा नावोक्संग ट्रेड सेंटर मम लेंगनबा इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ना अयाबा पिरकलबसु थबक ओंथोकपा गमद्रे थौसिल असि कैथल करक्तुना पोट योलिबी साजेनबी ममा सिंह पुरप अंगांग सिंहबो ट्रेड सेंटर असिदा तमदुना अंगांग सिंहबो ट्रेड सेंटर लेरिबा मियोय सिंहना गाकपी सेनबिरगा ममा सिंहना पोट योलनबगी अखनबा थौरांगने गसिगी मतांगदा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन शरद कुमार ना गसि मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट हाइबिरम द खना नेनबगी थरम द हाइकिबदा ख्वारमन हाइरिबा नवा नायोक्संग ट्रेड सेंटर से ख्वारमन नुपी कैथेल द थमनबा होनबदा अयत लाकपदगी थबकता ऑनथोकपने हाइरिबा ट्रेड सेंटर सिंग असे कैथेल खुदिंगमक्ता थमलबदी ममा ओइबी सिंग द नतना अंगांग सिंग दसु चावना कानागदोरबने थबक सिमाई पांगनबा होनबदा मियामगिसु चावरबा तोनांग लई हाइके The big markets in the districts, Surachambu, whether maybe Surachambu or Ukrul or any other district. But still, they did not get started. Even the Indian Council for Child Welfare Centers did not get started. But negotiation is going on with the differently for the women groups from Imam Market, whether they are really needed for these crises inside the campus. That's still going on. मोबाइल क्राइसिस दिल्ली अमसुंग न्यू लाइफ फाउंडेशन सिनु पांगथोकबा तोरमदुदा चाइल्ड लाइफ इंफाल के डायरेक्टर प्रोफेसर एस जिमन कुमार मणिपुर अलायंस फॉर चाइल्ड राइट के कन्वेनर मोन्टू यावना म्युक्याना सरवाके लोकताक पाटपु मसक थोंगनबा लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA ना मखल मखा कया के थबक थोरम कया लेपतना पाइखलब सुकना से फावबा अतावबो फुमदी कया मपुंग फाना सेंगदोकपा ngमद्रि टूरिस्ट कया के पुनिंग सिंगसिनफम ओरिबा थांगदगी करांग आइलैंड फावबा चतनबा होनबदा अतावबो फुमदी कया ना पैसिनुन लेखिबदगी मियोय कया द खुदुंग सादबा मायokri मायरो यावना मणिपुर की तोगान तोगान मफम सिंगदगी थांगा करांग येंगबा लाकपा मतमदा संगसिल लुरगा फुमदी नंबर मोइदुना थोरकपा ngमदबदगी खुदुंग सादबा मायokri अमरोमदा थांगा करांग ताना संगनबा होनबदा फुमदी सिंगना संगबा ngमदबदगी महिरोय थांगा करांग योबा ngमदबदगी पेंद वाफम का ISTV न्यूज ता फोंदोनरली करांग जे आइलैंड अम मणिपुर अम तंगायबा आइलैंड खलगबदि लाकचाबने अदुदा मफम जे अखोइना चंगजरबा मतमदा फुमदी म्यामदिना फुंजलगा चंगबा फंगदबगी खुदोंग चादबा अमा लेबजे सि तसिंगना हारगदि अखोइ नुंगाइजदे दो असायाम लैना लागा ngasi मफम जे येंग मीटर चनिपान रोम तमक सांगबा थांगदगी करांग फावगी सिंगलंबे असि फुमदी लेतबा मतमदा हिदा सतपदा मिनिट मरी मंगादगी हेन संगदे फुमदी लेबा मतमददे पुंग अमरोम संग हेना थांगा करांगे मियोयमना फोंदोरले ना साक दो फारोगा नुपी दो खुदक कथेन काबो सुसुंबा प्रॉब्लम जो मैम थोए अदई गरी बन तौगिबा nga sak मैम मांगे मदुदुना महु छिलगा कोई मरुप यारिबा थौदोक थोइबा अदगी संगाबा नुंगाबा अमा लोइन सलिबा मेटेरियल खुदिमक्से अखोई nga siga महु सिनरिम हाइबो ओक्सी मखादा अमुक चथ्रत्रिबा मोय कमाय थिंगिबरा खोलिबरा दुदि अखोइना जो थोइना लेनुरद्रे कोई nga भाव सिमी मो ओबनिना
Thasi mangada Imphal West District Commando na North AOC da asaro sek tobda KCP Noyon gi active member ma maru ama yawa 9mm gi pistol amaga konna na fare hari parwa mi adudi kurai todam lekai dige oinam Bizenta alias Nawi kowe sei nepuma thorum sure lekhidraba Borjendro gi masani haina police ki serol man hari ngarang yug Lampel police station gi manung senba national highway dige tera khuraizum lerek sangpham traffic island mayada accident thokpada khundrak from samungo koba mioyama lekhidraba matungda mari leinaba department pakalak pathabaki matungina ngasidagi traffic island sida traffic police thamduna matong toba honkhre garang thongdo adu gi matungda lamdam matunggi miyamna traffic island sida traffic police thamduna miyamna lambi sathok sasin tobada khudong tiba thokta na bahon abiu haiba wafam phongdo khraba matungda khongthang asi lokhalakibani Amarom ngarang gi accident adu da akai toi thokraba tata dipper adu nambol kongkham dagi ningthojam tombi ko bomi amagi ni hari tata dipper adu bu thoropa driver maibam borot police na far hari ngasi pung tarom tawa matamda thangal kaithel gi kalivari laisang maya da sei kuntrarong gi leng oigedaba nan manipuri ma gyan mangno lermadagi sire hari miresi fin mangan chimari rom wangi hari asibak sang masamaming khangtong na barems gi mokta thamkre Wangoi Kendrigi Manung Senba Govinda Gramgi Lambi Sema Hokre, Kendrasgi MLA Olukogi Makada, Village Development Committee Madi, Maira Paibin Sinu Lambi Semba Duda, Maira Paibigi Secretary El Gita Madi, Committee General Secretary P. Ibom Sasa Soraki. We board ki matamda akhoi gi social worker sa ka da akhoi lakpira ka da asagi akhoi gi wangoi project singi manung degi akhoi Govinda Gramgi sida lakpira ka da akhoi ji ahal amani na akhoi ji wangoi project gi akhoi candidate kano akhoi voter oijaning de khosi de habisi akhoi Istv ki khutang da hagi khuki budu akhoi khungdi kana go accept ahal amata na duma hagi leite Manipur University Student Union Musugi lisingni taramanga taltoki thobu khanna mikal pangthokraba matungda President gi miref ahum lamba thengna bada singsubam manglem to na mai pakre hari manglem to na ma ki khwaidi na lamba hobizam salam badi bonmo sing sahum sumna manga hendu mai pakhimani atai mai pakraba miref sing adudi General Secretary da Oinam Prem Sagar Finance Secretary da Hemam Reki Sports Secretary da Khumuzam Romanam sung Culture Secretary da Komram Asar jini hari Patriotic Writers Forum na sahi khudingi leptana pangthokturun lakliba aiba singi thizin khongsat ki saromoina haukiba tang taruk tagi taret fawa Bisnupur district ki Karang Island pangthokre Manipur ki tongan mambafam dagi nupa amadi nupi aiba singna sarugatna pangthokiba toramadu Karang Island Development Organization kidoga punna khusamdana sinkibani taromasi ki President Saita Academy Awardee Regulation Tem Vice President KS School amadi atopa Saita Kayana Dice the Famki Mahiroi angang sing oiba layak pa tanaba saireng tiba madi entertainment program kaya supang thoki layak pa sangdam na badugi athoi hen taraba angang singna regulation themna iba patpal gi thoibi haiba lairik amasu release toki tarom asige nungi oiba warol piraduna forum secretary Rakesh Nauremna aiba singna leba ki demakta kathopa gamba fawa iba gi mathau tai aiba yawdrobadi khunai asi Hingduna labing amloy haiba wakhalonda sei khudingi thormasi pangthokpani haiki regulation temna haikibada angang singda mieng thamlaga pangthokliba thormasi apaba mirol apaba khunai ma sengwa pangamna bani haiki una apaba lamtat phajaba manga labuni sakamorotna mani bujatu na chendani haibasi adibagane shanti portana haibasi ase pawapasi khamtera Thorom sigero benumita hauji oriba Karang khulgi matang khunja singa khana neinagani tungda loktak patta eibai bisingi oiba sereng seidinagani haiki Dream Entertainment ki nongna putopa Manipur feature film Nungsi Phaijai ngarang haunubi matungina Palace Compound leiba Bagasandra Open Air Theatre da release tokre Taramadu da Langtabal Gram Panchayat ki Pradhan S. Ronel National Awardee Sanathoi Laishram amadi All Manipur Working Journalist Union ki General Secretary Jet Ningombana maroiba music oina sarwaki film asi Rabi Atomna putopani aduga direction na Sowi Laigini Maruiba Saktam Langliba Singna Boni Soma Khaba Ithoi Kabole Inausa Madi Idong Singmani. Loisalaputanga Sigi Maruiba Pau Amukan Pizre Bharat Sarkar ki Ministry of Textile na Fan Thadar Tabadagi Manipur Mela Pangthok Nadre Amadi Kaithel Singda Nawa Nauyok Sang Trade Center Hangna Bakang Labasu Manipur di Tabak to on Hong Nadre. How's it Istv in the Pizzo Pau Matans Lojire Ming Taru Pono Amukana Kurumjre.